إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وضوء فرض تغترين එමෙ මදුවෙන් ඉරාද කරියා එෆර්දා බේගතුන් අල්ගොල්මේ මියද වාහද කානම් ඉන්ෂාඅල්ලාහ් ඒකේ කුරීග වුදු කුරා මීහා බේනුම්වා බයි කන්දත්ත නොත වුදු ආ ගුලිගෙන් ඒනය ෆාදා හාසිල් වන බේ මාලුමාත් ක බේගතුන් අල්ගොල්මේ බලාල් මහින්ගවත් එෆර්තම් ගමකි වුදු කුරා ඒරුගා වුදු කුරා මීහා හේව බස් බුනේ රංගල වාහක දෙකුන් ඒ එගොතක වෙස් මනාකමනු माने की वुदू कुरायरुगा एन दक्का वाहके की ए फाफे कम गा नुमिने वाहके कम गा वानम ए वाहक देक्कुमकुं एनगे वुदूवकं एगतक वेस बुरुल नारान अधेंगतक दन्नवानम वुदू कुरा इरु वुदू कुरा मीहा वाहक देक्कुमकी ए एगतक वेस शरई गतुम मनाकमेन्नुने सबकी वुदू कुरा इरु वाहक देक्कुं मनाकमं एवेस दलीलें आस्फकाने हिमा वाह देक्कुं वुदू कुरा ए हुदकमे अदे वुदू अकी हकीकतुगा अलुकमक तयारु मट्टक कुरवे अलुकमे एन्नमस माने की अल्लाह सुब्हानहु व तआला तकर्रुब मट्टक एकलागे कुत्तो मट्टक नमाज कुर्मन तो कुरान के मफद कमक तयारु कुरवे कमे एन्नमस मिकंत कुरायरुगा वाहग देकु मना कुरा एबस दलीलें आसफाने तीतीवे वुदू कुरा मिहाया वाह देकु हुद्दा एन्नमस नुबा वाह के देकु ए वुदू कुरा मिहा एबस वुदू कुरा मिहे नुंगम गवेस एगुतु बस हुद्देनु सिमसालक गीबा वुनु गीबा अडोहु अदि नमीमा माने देबोडु फद वाहकत बिफद वाहक देकु वुदू कुरा मिहा एबस हुद्देनु अदि वुदू कुरा मिहे नु वुदू कुरा हालतुगा नुवा मिहा कबस कम हुद्देनु देन अनेकमकी अलगोंड हीवावतुन राज्य गोन्नकमेनु एनस बय अरबी कौम तव गोन्नकमे वरबोड फेत्रिफा उन्नकमे वुदू कुरा एरुगा वुदू कुरमुंदा वगुतुगा खास दुआ तके कुरुं वुदू करम फरतम फशायरुगा एन दुआ कुरान मुनफिल्लायर वक दुआ कुरान अतफ आइदन्नेर वक दुआ कुरान बेलुगा वलुगा फंफर वक दुआ मी वरबोड फेत्रिफा उन्न आदे एकमक राज्येग हिवागतु मिकमें हाबोड कन्ने कोमेगस मी एगतक वेस असलें एकमेन्नु एवेस दलील मिकम कन्ने हेमा वुदू कुरायर खास दुआ कुरमकी ए हम मुलिं बातिल कमें असले ने कमें एनमस दुआ कुरमनी वुदू खास दुआ गुनाने वुदू को निम फौगा तेंगने कमेकी वुदू कुरा इरुगा वुदू कुरा इरु अलगन में फेंजस संजे गुणवंतक फेंजस मना कुरा फद एब्बिस एचिंग ए गुणमने गहुरे जनम ए कुरवे वुदू सहेनवाने मिसालक अलगन में वुदू कुरा गुणवनुगा वाकी वत्तरे एब्बिस एचिंग हरला फुरगे एगे साबुन फें ए गुणवण वासुल मना कुरा एब्बिस एच्चे मिसालक उब्बत्तिये विरवाल मफोगा अलगन में अतम मिसालक एतकल वट्टालाफ देम वुदू कुरंगले मिहा एकला उ इन्नानी अतुगा हरलाफ एमेजिया फेंजे हु मनावाने हमें गोता मिहार मिजमानुगा मी खासको अंहें कुदिन मी क्वाफेर तौगा मी बेनुं कों उले मैनिक्योर ई हकीकतुगा फें जेहुं मना कुरायचिं ए बे अंकुदिन एकुदिन निफतीगा मी जसाफर कमगा वानम ए फें वासलु मना कुरायचिं हम एफदे एब्बिस गुणोने गोहर कमगा वानम फें जेहुं फें वासलु मना कुरा तीवे एमा एगे एकमगा साबुं वुदू सहेनवान एनमस फें गुणोना वासलु मना नुकुरा बय तकेते एबहोरी एकमको वाकी कुलतके ए गुणवनक गेनुवा मिसालक हीना फंग एलमुं अतर राकुला नोत फयर राकुला नान एनमस एगे साबुं फें ए गुणवना वासुलो मने नुकुरे ए हम दायमी गतक नोत वगुती गतुं ए वकी कुलें ए हेके फोरकम गावेस एनमा मिफदें मिसालक हीना फन वद मिफदे एचकुं कुला तफात कुलें ए गुणवना genefa horikam ga vias fem wasulu mana nukura kam ga wanama e wudu hama sahha den wudu kura miha
එහෙම මීහෙක්ගේ එහිතරකම් හොදුන් එයි ගොත්ක haram kame nungadi makruh kame besnu mane ki misala kalgon menge mi halatto mi halgon menge mihar kan tahun goto mihnoni iskur bari fen nikam fasehen libe gota ekama ko efada tanwas kame nen halatu ga misala kam miha kulabba fen ossagen wudu kurun eyi gotka bes haram besnu adi makruh kame besnu hama jaiz kame adi belun jehij halatu ga ehma kurmaki egotka bes ega ebbes makruh kame hemene kame no dan bayin almeren dekoda gannawa gotuga beenum neti miya kulabba ehin ikandata kurumaki ei makruh kame adi wudu kurma fawga enage wudu kuri gunamanta fahelumaki ei gotuga bes mi mana kamennu maneki wudu kurma fawga e warihama finimusun kam ga bes hunumusun kam ga bes misal kalgon menge terega den e mi musun tak nade ena misal ka finimus muga vejjiya e wudu kur mafoga ekala wudu kuri gunonto ga fen harla furmo note tekkan hurmu ekala finikam bodan mihan ihsas wana ekama ko hunu musum muga vejjiya ekala finikan e tekkan hurmu ga sabun aram wana ena mes baki mi belmen neti e wudu kura miha ena e wudu kuri gunono gori fen note tekkan fahelma benu vejjiya e ena ekamen e hudda kamen ehmima egotuko bes ilmeren dekoda nagotuka e mana kamenno enames shafi madhab ge bayin ilmeren dekoda gannawa wudu kura miha ena wudu kur mafauga e wudu kuri gunawantauga huri fen nota tekkan nofe du kollun e mustahab kamekama enames shafi madhab ga mihen vidalwa ilmeren vidalwani mihen du kollun e mustahab kameke ekamaku ege idikol e fon e egotuko makruh kamennone kama sebeflum mi dalil nangoni maimuna radhiyallahu anha riwakarwa hadith ga rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam ekamana kilekfan wudu kurumattaka fenga kadevuma foga den ekamana rasulullah sallallahu alaihi wasallam debani rumale nota mindile ruma faden wona fatikole rasulullah sallallahu alaihi wasallam e mindil nota e ruma raddu karabi e beenu nukarava den mi beenu nukarabu mun almare mi dalil nangawani ay if nufuhe wudu kuri gono gori fen nufuhe du kollun ay mustahab kamekama komegas e aniba animer vidalwani ega e wudu kuri gono ga hori tekkan wata fen nufuhe du kurun ay mustahab kamekama kam mi hadithun kanelegen dalil libe kannate sabaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam farega ehen sabakattaka e mindil midenevi e ruma beenu nukarbi kam ga mu ekashi gembe adukomegas den algon men damahinga wuduge fardu tan algon men kommes warka baagade kije e fardu taka behegatun ilmer khilaf daganwa fardu taka behegatun den algon men irad ke wahada kani biidillah e fardu taka behegatun huriha ilmerin ittifaq daganwa wuduge fardu taka behegatun e kuri gahinga hatar madhab ge ilmerin mi wuduge fardu ta ebefun ballawani nota ebefum wuduge farta mi gunuwani kinetto ad hanafi madhhabga wuduge farta ki emme hatar fardu manike hatar kamen ei wuduge fardu gotake ebefum ballawani ei hama kirt qur'an ga mi bar defawa kantatta ikonga mettakato ei emme fartama moonu daun den ege fahuga deyai komme ategges ulombashi katta ekiga don den boluge hatar baakola ebbaga emme kudawegen hatar baakola ebbaga fenfuhum den ege fawga defatila ekomme fatila ege stambi katta ekiga don mihama kirta qur'anuga asfawa ade algammen doma nota fenfuhuma asfawa gunantan ei famsah ada Allah subhanahu wa ta'ala me wudu'a beheka anga faataga menani faghsilu wujuhakum وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين هم مي الله سبحانه وتعالى منغون تبا منغ مونت دوناشي دين أدي تبا مي هونغ أي أيتا أولمبوشي كاتا هميا دوناشي أدي بولوغا فنفوهشي أدي دفاتلا أدي نوت تبا منغ فاتلة تنبي كاتا هميا دوناشي هم مي آياتوغا آسفا وكاندتا hanafi madhhab ga almerin balloni eikama wuduge fartaki ade algon mena komesar ka wahade ke hingeje hanafi madhhab ga almerin dekoda ga no ga niyataki ei fardannu niyataki ei mustahabu kame den maliki madhhab ga almerin emme wuduge fartan emme gina
gina gotegga mi ballawani ebe fon de koda nawagatuga wuduge fardu eben hay fardu e me fortama niyai den ege fawga muunu dawun ege fawga de ay comme ategos olembasha katta eki gadon den ege fawga muli boluga fenfon ada maliki madhabga muli boluga fenfon ay fardu maliki boluge bayga fenfegen fardu adabi kamge numenen den defatila comme fatila ges tabikatta eki gadon den ege fawga mi huriha kamevs meduken men nati kurun ade yennevi meduken men nati evs meduken men nati ekkamaka vidige anekame kurun anek fardaki tadlik ade e donna iruga no doma fawga ain unguladum e donnan je gunon tawga mi ade hate e niyata moonu doma de ata olumbash katta ham ekiga doma muli boluga fenfuma fatila detapkatta ham ekiga doma adi mi gunantawga mi donne iruga ek gunone doma fawga anek gunone dom maneki ek gunone ka vidige anek gunone dom ekudugas medukan men nugunaw den tadlik ay unguladu donnan jihe gunantawga ay unguladu hate shafi'i madhhab ge ilmering arehuga wuduge fardu hay be from vidalwane firtama niyay den moonu don ege fawga dey olombatta ekiga don komme atige sombatta ekiga don den boluge bayga fenfuhun eden ege fawga fa defatila komme fatila detabe katta ekiga don den ege fawga tartib ada kir qur'an ge wudu be ayatuga asfa tartibun ekan kurum mi ha kanta mi shafi madhab ge as shafi madhab ga wudu farta hanbali madhab ga wudu farta besam hay enme tafata ka ekiga emme farta fardaki moon don ada hanbali madhab ga moon don e farda den algon me moon don ma be ka tuma dakani ehin huriya madhab taka tafat ko moon don ga hanbali madhab ga tafataki hanbali madhab ga ilmiren dekoda ganwa gotuga angaage etereya nefadge etere maneki madmada kurun algon migagotun kodon adi nefat fennu mi moonu dawmuge terega himene kame maneki algon men moonuga mihar me fellawata fellafiya adi moonu mulin dawni kinu moonu dawene mi madmadaya istinshaq ange fellafa efen angaage terega haraka allah ukalun adi nefata fellafa e nefen tun efen beer kollun hema mi madmadaya istinshaq moonu dawmuge terega himene kame hema hanafi hanbali madhabga madmadaya istinshaq wajibe enemes e wajib kam mi annani ei moonu don e wajibaka waati ve moonuga bay kamga be flon mi baataves angage eteriya nefatuge etere mi dekoda noni em madhab tawge ilmren dekoda na gotuga angage eteriya nefatuge etere ei moonuga ad moonuga mi gunwantan horikamga ves angage eteriya nefatuge etere ei moonuge bay nu ema wudu kurarves miyaku angage fen nulikamga ves ad nefata fen nulikamga ves enage wudu em madhab tawga sahha hanbali madhab ga e wudu sahhainu sabaki enage moona ekona nodawna ema ha mi khilaf annane hinagat mugaves sabaki hinagat mugaves ham wajib wani mi beer fuddon angage eteriya nefat ga fennun ei mustahab kame wudu gas mustahab hinagat gas mustahab em madhab toga enemes hanbali madhab ga e hinagat mugaves ham anga fenlafa efen algon men waki madmada koran jehana istinshaq koran jehana anga fenlafa efen anga haraka kofa nota algon me talwalaf den ukalani adhame gota nefata fenlaf den efen ber qurani ema mi datan himene madmada istinshaq himene moonu dawmuge terega egodos moonu dawma waki kamennu adema hanbali madhabge ha fardu onnerga furtan fardaki moonu daw adi ege terega angeya nefatuge etere daw himne devana fardaki de addaw ade de daw e ulambatta ekiga den timwana fardaki muli boluga fenfu den ehem madhab taka khilafa hanbali madhabuga muli boluga fenfu he ir dekam fen ege terega himenen jihene maneki boluga fenfu nukamga belweni dekam fatuga aves fenfu he wumu adehem madhab taka kamfatuga fenfu e sunnaten enames hanbali madhabuga e fardu fa minani ebe from ballwani kamfataki boluge baykamga al udunani min ar ras ema kamfataki dekamfataki boluge baykama wative
එහෙම බොලුග දෙකම් වතකී බොලුග බයිකම හදීත් ආස්වයි බොරි එම දෙකම් වතකී බොලුග බයිකම ගා වායිර් අදි මුලි බොලුගා ෆෙම් ෆුන් ඒ ෆර්දකම් ගා වායිර් මි ෆර්දු අදා කරවේනි බොලුගා අදි කම්ෆතගා කම්ෆබස් හිමනාගෙන් බොලුගා ෆෙම් ෆුමු මුලි බොලුගා ෆෙම් ෆුමු දෙන් හතරවන ෆර්දකී de faatila dawun ade de tambikanta ekiga de faatila dawun den faswala fardaki tartib kurun maneki mi kirt qur'an ge wudu'a behe ayatuga mi gunawanta dawman aswa tartibun ekanta kurun maneki furta moonu dawun eke fawga ai delbat katta ekiga dawun eke fawga boluga femfon den eke fawga mi faatila dawun ema tartib den හවන ෆර්දකි මුවාලයි අද මි තර්තිබ් කුරාර්ගා කොම්මෙ ගුණෝනවස් කොම්මෙ ගුණෝනගා ෆෙන්ලායර්ගා එක් ගුණෝන ෆවුගා අම එයා විදිගෙන් අනෙක් ගුණෝනෙගා ෆෙන්ලුම් එගතකවස් මෙදු කැන්ඩිගෙන් දිය නුදුනු එයා මි හම්බනි මذහබ්ගා වුදුගේ ෆර්තකි එම අයි හය ෆර්තම මූණු දවුන් කුරිසනේ ෆදෙන් අංගාගේ එතරියා නයිපුති ගතරේගා ෆෙන්ලුමා එකීගා දෙවණය දෙයි dawun e dewan bakasha katta ekiga den muli boluga femfun timone muli boluga femfun ei dekam ba sektere hemine gota hatar wone defa tila komme fatile ga stambi katta ekiga dawun first one tartib kurum midenne vi tartimu ekan kurum hawane mualat ki komme gunona ka fellaros hama evs medukan mennati kurin fenli gunona vidigin ane gunona fenla nimmu waage evs kala medukon me naw tibefuna faha kurvene hanbali madhhab ge fard mi gunavigen dier ege terega niyaten numenene sabaki hanbali madhhab ge ilmirin dekoda ganwa gotuga wudu ge niyataki fardan nu ei shartai aniki wudu sahha mattaka shartan niyan otungai ema wudu egatuka sahha nuane niyata nula ema niyataki shartai fardan nu hanbali madhhab ge ilmirin dekoda na gotuga ei madhhab to ge ilmirin shafi'i madhhab maliki madhhab ge ei niyataki فرض حملي مذهب علم رهجا اي شرط حنفي مذهب علم رهجا اي مستحب كما فرض بسنو شرط بسنو ادين مي مذهب توغ علم فرض تا بلوا گوي ادين الگون بلما هنگا නිකන් කුරුකෝ මූණු දවමා බෙහෙගතො මූණුගේ හද්ද කණවලවාරගා මූණකී කබාතෝ අලුමරෙන් කණවලවාරගා බේෆුම් විදාල්වනි මූණකී එමෙ දිග බලාකම් ගා වානම බොලුගේ ඉස්තෂි මි ෆලාෆාවා හිසාබ් මතින් ඉස්තෂ් ෆලාෆාවා හිසාබුම් ෆිෂකින් තිරින් තුඹුලි ගොස් නිමේ හිසාබේ නොත දද්දලි ගොස් මි නිමේ හිසාබ් දද්දොලි ආ කරා මි ගුලේ හිසාබුම් මිදේ මෙද් මි මූනේ අද බොලුගේ ඉස්තෂි ෆලාෆාවා හිසාබුම් ආස් තුඹුලිගේ ඉස්තෂි නිමේ හිසාබ් නොත මි දද්දොලි නිමිගෙන් ඒ කරා මි ගුලේ හිසාබ් මි දිගමිනුගා මූණුගේ හද්දු den ehen gotaka dannawanama istashi nemmi hakam ga wanama balani nikuriya mi bola mi demedu gulay hisabu ade misalaka mi bolaki nota mi talaki mi sathhe mi medennevi sathhe gotan onna ecche ekamako nikuriya ki mi uskon on mi nache diga mi hunna ecche ema mi demedu gos nime hisabu mi guduwegen as e mi demedu enime hisab ei boluge feshe hisab anakolon as daddole nimige kara gula hisab ei moonu nime hisab den fula kom bala kam ga wanama comfort ge f fulu ganum feshigen ane fulu ganda mi moonu ema mi moonu ge sarhad ebe fulu kanda alwa gai den swalaki moonu donna iruga moonu ga hunna istashta dashuga fenja sanjeheneje ade moonu alganme mejehani wudu kura eruga donna ema don mi moonaki donnan jehe gunawanen ekatuga fen hame ekani alganmen fohelen jehe gunawanen no bo fadain ekamako moonu mijehani donnan don ehmejiya donna gunawane kamga wair moonuga ebuhure istashi falafa khasako firhenu adi firhen nunas anghanunges moonuga waki hisab taigam salaka buma aga istash hunnan ema mi moonuga hunna istashtauge eterega fenja sanjeheneje mi swalaki ema mi swala behegatun almarin waga dakwa eruga me fortama tumbuli noon ehem baata mi bakikuravani
ade tumbuli hunnani abudus firhenunge den e ammogotega angenege hunnaychennu ema furtam tumbuli nun ehen baataka me vaikorwani maneki ammogotega isar hunnani tumbuli den enun istatte moonugo hunnakam gawanama e matimaha den bumaya ammogotega kommegas huriha ilm merin huriha fiqh merin ves ebbas wada gannawa gotuga ebe fulun ittifaq wada gannawa gotuga tumbuli ei bo tumbuli kam gawanama e tumbulige istastawge emme eteren gos e tumbulige emme eterega hamuga fenjessun ei eggotoka ves wudu kura eruga ei wajibennu mihar algon wadakani hinagatmaka beegotokun nu ekam wudu kura miha ki eneki digutum enota nikam bo tumbuli falafawa mihekam ga wanama efada miha enage tumbulige emme eterege tumbulige dashgawa hamuga fenjessun ei eggotuka ves wuduge fardannu wudu sahha mattaka tumulige istastawge emme eterega miwa istastawge dashgawa muunuge hamuga manaki daddolige hamuga nota kota fatuge mihunna hamuga fenjasaka nujene fen nujessias wudu sahhawane adi eggotuka ves huriya almiris basudana gotuka tumulige dashgawa mi hamuga fenjessun ei eggotuka ves wajibennu adikawato bain fiqhari maliki madhhab ilmeren dekura anwatuga mifada bo tumbuliyege dashugawa hamuga fen jessun ei eggotuka ves qabul kurwena kamenno ei makruh kame kivegento deflom vidaloni ei deenuga nuangwa fada harukashikame emiha kuritiye baki deenuga eggotuka ves kanelifa nen harukashikameke ema ei makruh kameke komegas mi tumbulige dashgawa tumbulige istartawge dashgawa hamuga fenjessun ei wajiben nunkan muge dalilaki Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma riwayat fa hadith ei Abdullah ibn Abbas skirtma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge wudu kurbi sifafulu iklek faanunge wudu kurbi kon gadakan bayan kurbi hadith ga Abdullah ibn Abbas algan menna irshad ibn algamna angwa dibani iklek faanu vidalwa basful ge terega menoni thumma akhadha gharfatan faja'ala biha hakadha adafaha ila yadihi al-ukhra faghasala biha wajha Abdullah ibn Abbas vidalwani ade wuduge sifata bayan koravumun ayruga Abdullah ibn Abbas vidalwani den iklek faanunge en atpulun fengotte nangawafa den mihen addawafiye vidalwa Abdullah ibn Abbas vidalwani den e fen aggoshi nengevi ain anen ata gulala bafiye maneki en atum mi fengotte nengevi nangawafa den anen ata gulalawafa adafa ila yadihi al-ukhra faghasala biha wajha e anen ata gulalawafa de plum leifanunge moonu fu do nabiye admi Abdullah ibn Abbas ge basful Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma kirtma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu kurabbi tan dekodagan tuma fawga eklek faanu ge wudu kurabbi sifa algon menna mi forka debar mi bidalwani en aggoshim fem foden nangwafa ay ad en atum fengotte nangwafa anen ata gulalev mafaw deatum eklek faanu ge moonu donneviye den Abdullah ibn Abbas den bidalwani hakada ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu karaba tiwe timakale ekfan dekodagen nawi migotashe Imam Bukhari ge riwayat den adi ehen riwayat ga onani fagharafa gharfatan wa ghasala biha wajha dekle ekfanu fen ay gote nangwafa e fen ay goshin ekle ekfanu ge munful dan nawi komme gas midanga wajhu dalala mi hadith fun algon min mi wahadakka nukuta dalil negeve gotaki agan menne inge kirtna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge seful taka dairga ekle ekfanu ge timbul fulaki nikam bo tumbul fulai ekle ekfanu ge timbul fulaki bo tumbuliye ekle ekfanu ge timbul fulaki istashi bo tumbuliye adi digu tumbuliye ema algon menna mi dalil be point ki bo tumbuliye kirtna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge wa eruga ekle ekfanu enengevi fen aggottakun ekle ekfanu ge moonu fulu dannawa kamga waanama e fen aggoshin enengevi fen fodakunne ekle ekfanu ge tumbul fulu ge emme etedega fen jehi ekle ekfanu ge tumbul fulu ge etedega wa hamfulu ga ekle fene nujessene ema engecheki mi tumbuli ge dashgawa hamuga fen jessun ei wajiben nunka ei wajibe kamga waanama ekle ekfanu e fen jestevis
fen ekleek faanun jassawaka muga waanam ekleek faanun mes benu floda none ekleek faanun ennenge fen fadabrin gina fen ema efada madu fen fadakun kiitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekleek faanun ge muli muunu fulu ad ekleek faanun ge bo tumulu fula ekiga dannomun dehwani ekleek faanun ge tumulu fuluge eteregawa hamuga fen mujassawaka ema en mujassawaka nge echiki efad mifada fen jassun algomenataka wajiben nuka ema tumuli bo tumuli ekam gawanama wata aramen kanama kasif al-lihyatul kasifa bo tumuli ekam gawanama efada tumulige istashitawge dashugawa hamuga fenjessun wajiben nu den algonmen banamwi mifadain wa bo tumuliege min baki kan bo tumbuliege bokan nuwata bo tumbuli nunkan tuni tumbuli ka min kanalani kongoto konto gina alimverin vidalwa gotuga ad mihege tumbuli bo tumbuli kan tuni tumbuli nunkan nuwata tuni tumbuli kan bo tumbuli nunkan mikan kanalane oti degote gina alimverin vidalwa gotuga ekan kanaleni emihaku etumbulige veriya mihaka aamu gotega ada gotega wahaga dakka iru demihaku wahadakaru ehunna durumunuga ehunna mihaya nar ene hemmeka mukhatabka wahadakaru ga amugotege gotege algon menges adenu vestenega adenu madurga misalaka miskiduge mihrab kari hunna mihaku miskitan ara mi sidikariga hunna mihaka demeduga adaga wahake dakkaluma ke gotege adaka adenu amugotege adaka adagotu menani nikan gaatuga tibegen demihum wahadakani ema adakada niya kura gotuge matti adakada niya kura gotuge matin demihaku wahake dakkaruga tibenje hisabuga tibe iru den efada gaatuga hunna mihaka tumbulige vermiha fenna ir enage tumbulige terein enage hang ade tumbulige terein enage daddulige han kodafatuge han fenna kamga wanam tuni tumbulige efadain enage tumbulige istashtavuge terein enage hang nufenna kamga wanam bo tumbulige ema ekan kandalene gote kimi ada warfase gote ada niyakura gotun algonmen al huriha memes wahada kana amgote ke fisar kari gate bege ema efada kari go hunna mihe ko anekawge muuna balar waga dakkar amgote ke kommekus balani ekok anekawge muuna em bala iruga enage tumbulige ver mihage enage tumbulige istashtavuge dashun ham fennakam ga wanam tuni tumbulige embeja efada miha oti ekal bo tumbulige miha on hukmen nu ekamako migata mukhadab kura mihayan tumbulige ver mihage tumbulige istashtavuge dashun han gandu nufenna kam ga wanama bo tumbulige embeja efada mihak wudu kura erga eneka nujehene ena wudu kura erga moonu donna hamuga ena moonuge tumbulige istashige dashga wa hamuga fenjassa kashay kommegas tumbuli tuni tumbulige kam ga wanama hamuga fenjassan jehena mi eggotaki anek gotaki hammiya daadiga gotin anek gotaki anek ba almerin vidalwani wudu kura erga hama evves undagule burai nedi hama moonu dola ir aada gotun moonu dola fenga gotte naga moonu dola erga enage tumbulige istashtavuge dashun dashugawa hama efem wasil wa kam ga wanama tuni tumbulige veriyeke efadain wasil nuwa kam ga wanama enage tumbulige bo tumbulige veriyeke admi tumbulige bo tumbulige tono tuni tumbulige to befun mi faha korabage kommegas kurin dennevuge emme sahha kambuduge emme gina almeren dekoda gannawage kommegas huriha almerin ves dekoda ganna huriha almeres dekoda gannawage ade ijma' boy bo tumbulige veriya enage tumbulige istashtavuge dashuga wa hamuga wudu qura'ir fenjasaka nujehene kama den jumhurin dekoda gannawani ade kurin denne fadan bo tumbulige veriya enage tumbulige istashtavuge dashuga wa hamuga fenjasan nujehene kama ijma' fawga den jumhurin dekoda gannawani tuni tumbulige veriya enage tumbulige istashtavuge dashuga wa hamuga wudu qura'ir fenjasan jehene ema wudu qura'irga wudu qura miha eki tuni tumbulige veriya kam ga wanama ena moonu donna irga enage moonu dawmuga enage tuni tumbulige istashtavuge dashugawa hamuga fenjassan jehene jumhurun dekoda gannawaga ennames hanafi madhabga onna ra'yi tumbulige ad algonam wadakane handum flo korawade tumbulige waaga godugas matimaga waakenno hanafi madhabga me onna ra'yi ki
tumbulige istashtaw dashgawa hamuga fen jessun ei eggotka ves wajibe nune ei tuni tumbulige kam gaves bo tumbulige kam gaves ema tumbuli ei bo tumbulige kam gaves tuni tumbulige kam gaves tumulige istashtaw dashgawa hamuga fen jessun ei kommen wajibe nune ekamaku wajibi eme wefuna dekudanawatka ni tumbuli binawalan jehene manake erun tumbulige etirega tumbulige istashtaw tere fen wadagendane ema takhlil kollan jehene manaki binawalan jehene e tumbulige istashtaw tere ingilita waddalafa haraka kollan jehene ad mi tumbuli abegotu den tumbuli fiwa ehen istashtaga abegotu algonam balal mahinga tumbuli fiwa ehen istash muunuga hunna hen istashta ifada istattaki anwarin ya beegatu khilafada nafa masale bage tumbuli fiwa hen muunugawa hen istashta sualaki muunugawa hen istashta ifada istattaki aamugotega ekan annani hamekani bumaya ekama masale ki aamugotega aneka bumayaki bo echennu nikan tunikon hunna eche ema ilmere mi khilafada ganwani tumbuli fiwa den hunna den muunuga mi fala istashtan efada istashtan ei hama tumbuli gota bo echekam ga wana wanikam bogon istash fala fa kam ga nama mi istashtaw ga dashgawa hamuga fen jessun wudu qur'an muunu donner fen jessun ei kom mehem wajibin he nuwata nun heye ema mi wasalaga ilmere de ra'ya kam mi baay wada ganwani ade nuwata debe kam mi behi wada ganwani Hanafi madhab ge emme sahih ra'yaki adi Shafi'i madhab ge annumarin dakada gannawa degatu geterein eggotaki tumbuli fiwa den muunuga fala istashta eives bokon falafa wa istashta kamga wanama ei eggotaka ves wudu qura eruga muunuga fenlair ege adiya fen just forwa manaki ege istashta dashgawa hama fen jassa fen forwan komen wajib istatte nune manaki efada istatte ge dashugawa hama fen jessun ei wajiben nune ehama ege manaki beflun mi fada istatte ves migennawi hama tumbulige hukum kubato ebeflunge dalilaki ebeflunge furtama dalilaki mi muunuga fala istashta bo istashta mi beflun mi qiyas kurebi tumbulige macha ad tumbulige istashwes e istashta bogum falafa kam ga wanama e istashtaw ge dashugawa hamuga fenjessum wudu kurar fenjessum wajib nuwa fada in tumbuli fiwa en istashta ves e bogum falafa wa istatte kam ga wanama e ge dashugawa hama famga fenjessum e wajiben nun befrum mi qiyas kurabani ad tumbuliya ekibegento befrum vidalwani mi debawat goes tumbulis adi tumbuli nun istashi goes mi hama ekkameke mi annani ekonkameto ekala bowegen bowumuge sabun fenjessum mi undagu ema mi debawe sam en hukmeke genweni sab maneki bowejjenama istashi bowejjenama fen ege dashgawa hamuga fenjessum ei wajiben nune mi ebe fulunge furtam dalil ebe fulunge anid dalilaki mi muunan are bohum mikani wajhu baki muunu wajhaki ama muwajaha ne gifam nani wajhum maneki kurimatilum muwajaha ki kurimatilum ema kurimati milani konchukunto muunu misalaka miheka dima enage muni hashigandu miheka dima amrala furkam gaves enage muunu anafaratan amrala fiaka nukiyane emiha miheka dima kurimati lafiyake maneki ene heri kurimati lagennanu misalaka algon mini tibefuna kurimati lagen ko algon ge muunu anafaratan amrala fiaka nubunewen algon mini tibefuna kurimati lagenneke ema mi kurimati no beenun kurweni muunu ema muunu mi kurimati no beenun kurwe gunawa emja kurimati no beenun kurwe gunoneki muunu kamga wanama e muunuga istashi falafa wa kamga wanama den miheka kurimati lewene kineto ekala istashtakum maneke istashtan guri gunawan ena ehmi hunna mi kurimati kurani emjiya muunuga fen muunu domge maneki ekala mi kurimati la gunawan dom maneki mi muunu dom emir ekala kurimatila gunonuga miri istash falafa emjiya ekala istash falafa wa gunawan downima oti e kurimatile gunom maneki wajhu not muunu doifa mani muunuga istash falafa bori muunuga istash falafa hurikamga vies ekala istash ta doijiya e kurimatila gunawan muunu doyuni nunto sabki e istash ta falafa miri e gunawanuga muunuga
ema moonu ega falafur istashta dom anik istashta ge beer domun oti moonu doifa komme moonuge hanganu domuko nu moonu dawnikam mi wani kiye anik tiwefu algona mi dennevele eha rangal nu kannege komme mi ilmere mi vidal wani moonaki mi kurmatila gunawne e kurmatila gunonuga amsalaka e istashfala fiya den ekala gunonuga hore istashta ge beer dawnima e moonu doyuniye ekivegento istashfala fa hore kam hunna moone mi hunna kurmatila rama istashtaka ekiga ena mihaka kurmatilane ema e gunonuga e hore istatta ekigeves e moonu himeneni hama moonaka ema ekkala istashta dowenima oti moonu doifa kommen istashtaவுge dashugawa hanganu domaki ei kommen lazim kamenu me wefum vidalwa gennawa buddhi gan dalil den adi ben adha miya daad gaakura ehen dalile nebra algon heni fasehwan hen wefum vidalwani mi istashtaவுge dashugawa hang don undagu vi hindu ad miyar moonu mi onani donna mijhani donnam mi jeheruga istashtaவுge dashuga mewa hangan mi donnan jeheni ekamoko istash filmuge sabun adi istash adi fala adi istash bobumuge sabun istashi ge dashuga wa han don undagu wejje emma e undagu muge sabun e istashi ge dashuga wa ba domge badaluga den mi donnan jeheni istashi ge mati maniki istashi ge dan aslu haqiqatu donnan oti ennames ekan kurun undagumun daum mi naqluwani istashige macca ekan oti hama bolabes asa mear Allah subhanahu wa ta'ala mengani wamsahu bi ru'usikum tibamihunge baluga femfoeshe mi femfuhum meoti kondana katto bola ekamo algon men foni kondana gato algon men foni istashgan malaki istash falafa migeno istashgan go matiga evare kitam me istashgan digu mi hekam ga ves enage istashgan go matiga fem foelim eti ama huriha ilmani ga regas eti boluga fem fum ge farz ada korefa manaki eggotka ves ebbes mi hakun nubune istash ganuga ena fem fumukun adi boluga fem foni kam kan nubelevene ena jehene boluge talaga fen jassafa e talaga fem fuen ena eggotka ves mi hakun nubune ekivegento esabaki is boluga istash falafa wa iruga e boluge e terega mendenevi istashiganuge e terega den boluge talaga femfun e nikam udugo kamen e mi me ekala boluga femfun mi naqluegen ai istashige matiga femfuma e ma boluga femfun je femfun istashiganuge maccan naqluegen a fada in muunuga istash falagen ade istash nikam boefawa miha enage muunu daun mi naqluegen mi enani enage muunuga falafawa istash tadoma ema enage istash tadofijja ena e dawuni enage mune mi befum vidalwa baki mi erraye anerraye ki nuneke tumbuli fiwa muunuga komme tanega istash felfikam ga ves ade istash kitam bokam ga ves istashige dashugawa hamuga muunu donnair wudu qura'ir fen jassan jene fen jas nujassafiya e wudu sahhan wane mi anerraye ki kiveganta e befum mi vidalwani mi shafi'i madhhab ge anerrayo ebefum vidalwani emefortuma tumbuli fiwa ehen tane ga isfalage munuga isfalage eistashi bovun ei waran nadir kameke am gotega ekanta wakaminune manek divefuna waran nadir kam fenwadagen wani buma bovegen gos e bumage falafa istashi ganuge dashuga fenjesum undaguwa darjen ebuma boefawa mihako nikan nadir gotega fenwadanone parab istisnai gotega fenwadanone emvejjiya am gotega wakamaka mifada kanta nuair maneki mifadain istashgan bovum tumuli fiwa entanika fala istashi bovum ei mifadain am gotega wakamaka nuairga egoteka ves mi hukme ad mi luyen egoteka ves mikamaka nannane ema munu ga fala istashiga tumbuli fiwa en kommetanege sai matmas kam ga ves ei bumakam ga ves ade istashi falagen istashi bovi kam ga ves ege dashugawa istashi ge dashugawa hamga fen jassan jehene moon donner ade wudu kunair moon donner fen jassan jehene ema mikamakan egotka ves khas hukmen nannane ade mi tumbuli fiwa en falafawa en istashi ge dashuga fen jassun egotka ves ndugu kamaka ves nuane mi ainu menenge an devana raju aden moon donner den am gotega kitna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnata kanaluga fa goteki firenunge tumbuli dukollum maneki tumbuli dikurum kamga wairuga adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnata kanafa goteki
matimas kosha kurukafa behetum kamga wairuga mi masala haqiqatuga egotuga snulkunnana den algon men balanjene tiki misalaka tumuli diuko tumuli bogo hunna miha enage tumuli binamalum ei konkala kametto ade mi tumuli diukurun ei sunate kamga wanama adi tumuli diuko adi bogo hunna miha tumulige dashu istashtagu dashugawa hamuga fenjassun ei wajib kamga nuwa irwes tumbuli binamalum ei wudu qur'an moon donneeruga tumbuli binamalum ei huriha ilm berim wes arewga wes ei rangalu kame edevegen wa kame nota bar gina ilm berim arewga ei edevegen wa kame huriha ilm berim ne den ei rangalenu bar gina ilm berim arewga tumbuli binamalum ei edevegen wa kame mustahabbu kame sunnate ade hingwa fartama tumbuli binamalum ei kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatun ekam dalil bekam ekam algon balal mahiga Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu ekleekfanu riwakarba hadith ga asfawe anna ekleekfanu bidalwani anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu Uthman fan bidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekleekfanu wudu karba irga ekleekfanu tumulufulu binwala bakam gabe ma binwalu maki tumulige istashtaw gatare atuge ingilita badal mafoga ingilita haraka kollu ema rasulullah sallallahu alaihi wasallam eklay fanu wudu karba eruga eklay fanu dumul winwala bakam gabe ema inge chiki mi takhlil al-lihya wa tumuli winwalu ay wudu kara eruga moon don eruga sunnateka komegas mi rasul uthman fanu garihum ibarat fa hadith mi imam at-tirmidhi rahimahullah bidal wagotuga حديث حسن صحيح هذا إمام ترمذي حديث الدبا حديث إكباتك باكر باير إمام ترمذي دبا باكي درجة يعني حديث كترين حسن صحيح إمام ترمذي قريبا إما باكي صح كم بدو حديث تك مدبني بدالوني أي حسن صحيح مي حسن صحيح درجة حديثك كمان إمام ترمذي مي حديث أبيكم بدالوني مي حسن صحيح حديثكم قا أديها مي حديث الإمام ابن خزيمة رواية كربافة أي صح حديثكم قطع إبن بلافة أدي الإمام الحاكم من حديثها بيقولون أدي عثمان قفانو كيد ما رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء كربا قوي ألقون من رواية كربافة حديث قا أدي كليك فانو مي رسول الله صلى الله عليه وسلم كليك فانو كيد ما رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرفلو بينما باكم عثمان فان رضي الله عنه بدالوا أسفا من حديثها بيقولون الحاكم بدالوني mi hadith ga bes nikamet kame dhafin oikamaka timanga de fan denode nu ganame adi almerim vidal wagato akomes mi Uthman fan ga mi haditha bar libe etan hadithin ebori eketerega Aisha radhiyallahu anha wardaha riwayat wahid bay hadith tan ebori ade gitran Anas ibn Malik riwayat wahid hadith tan adi Ali ibn Abi Talib riwayat wahid hadith tan adi Ammar ibn Yasir رضي الله عنهم أجمعين مي بيبي فلان رباكر بحديث تنجبوري عثمان كفان من حديث بار لبي أدي كباتو مي أنس كفان رباكر بحديث جا ميونني رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم وضوء سفكر بار أنس كفان بدالوني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تولى أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به وقال هكذا أمرني ربي عز وجل أدمي أبو داود بيهقي هذا الحاكم رواك روا حديثه أدي مزمان حديث علم الريا الشيخ الألباني ناصر الدين الألباني مي حديثك صح حديثك كم قا بدال حديثه أنس بن مالك بدالوني رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء ربا فيا إكليك فانو إجا أبلون فينغوت نانغوافا إكليك فانو إجا أبلو مي دادولي إجا داشون إكليك فانو تمبول فلو كتير بدم فوقا تمبول فلو إكليك فانو بينوالا بي دين بينوالا فوقا إكليك فانو كيت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كروا كم قا هكذا أمرني ربي عز وجل ميغوتا كان ذكر مشي تمكليك فانو هدابر كرو رسكلانج عز وجل تمكليك فانو أمر كروا فواني مين جيتكي مي تمبول بينوالو أي هم كانديلكين كيت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة كا بارد فوا كمكا كمكس تمولي مي بينوال ما بيهكتم ورا جنا حديث آسفا إبهوري ورا جنا رواية آسا إبهوري الإمام الشوكاني رحمه الله بدالوني تمولي بينوال ما بيهكتم آسفا وحديث إتر مغاكم آسفا إبوي أدي أصحاب بيكلونج ترين جماعة
ge kibain mi hadith ta riwa kare fa ebave den e hadith taw ge terega eba hutte sahih daraja ge hadith adi hasan daraja ge hadith adi dhaif daraja ge hadith mane ki emme qabul karwe minbar ge sahih daraja ge hadith den ham e ajegen قبول کروے درجہ کے حدیث ای حسن درجہ کے حدیث بوٹے ادے ضعیف درجہ کے حدیث مانے کی بلکش درجہ کے حدیث اس بوٹے کم کس می گترے بین حدیث ونی الامام الترمذی صحیح کم کا بلوافا ادے گترے بین حدیث ونی الامام البخاری رحمه الله ای حسن درجہ کے حدیث کم کا بلوافا ادے میزبان کے عنمریا فضیلۃ الشیخ ناصر الدین الالبانی اسمنی می گترے بین حدیث صحیح کروافا کم کس می روایت تک گنوم کے صاحبوں ادی باہر روایت کی ضعیف حدیث تکم گا ومن کرنے گے بین علمرین می تمڑی ونوال ما بهگتون ابا تفاوت رأي فعل کربا ادی افد رأي فعل کربنے ہم ورگد ور بڑت امام ادی اس اڈوسوا الامام احمد بن حنبل رحمه الله درکلم عبد الله بن احمد کی امام احمد کے درکلم کے ترین علما أراه النبي خاصة حديث علما إما أراه النبي ذلك له بنيس إيدو كنوان الإمام أحمد رحمه الله قدر ذلك لون قدريك همني ودانو علمري قدرين حديث علما إما متي علمري كي هذا الإمام أحمد بن حنبل قدر ذلك لون قدرين إما متي علمري كي عبد الله بن أحمد بنون أيهما تدوري بنومه كم يقص عبد الله بن أحمد كي هم متوري مان إمام حديث علم أراه النبي بيفله عبد الله بن أحمد إكليك فانك بابافلو كي بين مي رواك ربني باقي أحمد بن حنبل دركلهم مروا كربني أحمد بن حنبل كبين رحمهم الله أجمعين هذا مروا كربني أحمد بن حنبل بداروي كما لم يثبت في تخليل اللحية حديث صحيح أحمد بن حنبل النسبة بامي بصفل جميعني أحمد بن حنبل رحمه الله بداروي كما تخليل اللحية هذا مي تمر بنوال ما بهجتهم إبس صحيح حديث ثابت فكان وين أديهما أحمد بن حنبل هم الدرجة بيفلن أبو حاتم كي أحمد بن حنبل حديث علمه هذا خاصة مي حديث علم رواك ربا بيفلنا بهجتون قتن نمه مجا مرن أراه رمتير علمرين الإمام أبو حاتم كي هم أبو حاتم كداريكلون كيس هم إيها ورقة علمري هم أبو حاتم كداريكلون أبو حاتم كريمي أبو حاتم كبين مي رواك ربني إكليك فان بدال واكما لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية شيء أبو حاتم بدال واكما مي رواية فموني رسول الله صلى الله عليه وسلم غفرا بلون تمبلي بلوكرار تمبلي بينما بهيغتون إبس إك ثابت فكانوي كم يكس جمهور غاريوغا مي هما كاندلجن سنته أدي إمام أحمد بن حنبل النسبة با مي رأيوغا رسول الله صلى الله عليه وسلم أريهم صح حديث ثابت مي كما بهيغتون ثابت فانوا كما أحمد بن حنبل بداروي كم غا بيس حنبلي مذهب علم مريم بس مي اگترين بين علم مريم مي سنة كم مستحب كم بلوا أدي كباتو هين مذهب تو غوريا علم مريم هم مذهب تو أدي نوت جمهور أي سنة كم غا دكودا كنوا إرجع حنبلي مذهب علم مريم من تخليل اللحية نوت تمر بالمال ما بيهغتون إبا تين رأي فعل كرا مانك حنبلي مذهب في قويرين بيبي فلون كمدوغا رأيه تفاوت فايبوي هذا أي بيفرن فارافا وحديث جباوتهم كم يقص ورد تفاوت قوتك بيفرن مي خلاف وداعن نوني حنبلي مذهب جا أسوأ تين رأيه المذهب جا تريجا تملي بنوال ما بيجتون أسوأ بيه تين رأيه الرأي كي تملي بنوال ما كي مستحب كم كي أنا الرأي كي تملي بنوال ما كي مستحب كم نونه أنا الرأي كي تملي بنوالهم أي واجب كي هذا إما الرأي الدقيقة قلتها أي واجب أنا الرأي الدقيقة قلتها أي مستحب كم أنا الرأي الدقيقة قلتها أي مستحب كم بسنو كم يقص ميجتنا إما أولا بكم باهكي شكلنا أي مستحب كم جا بنيفا ورأي سابقي إهين جمهور رأي بس واتفاق ورأي كي أي كم جواتي دين مالكي مذهب رأيه ميا ورجع كره إنما كودا نيكان كودا تفاوتك ايكون انمس اتفاوتك الگون من ايها ابو سمالكم دين جي ورس كودا تفاوتك مانكي ابيفلون دكودا گنوا گوتುಗಾ مي تمبلي විනවාලුන් اي ඔක්කමෙන්නු انمس تمبلي විනවාලුන් اي ඔක්කමෙන්නු انمس تمبليගේ ඉස්තශිගඬු තලුවාලා නොත تمبليගේ ඉස්තශිගඬු හරකා කොල්ලාගේ تمبليගේ තෙරිය ෆෙම් වෙද්දුන් اي
ei mustahabbu kame nuta mustahabbu kame no ei wajib e wefna dekada naataka moonu donna iruga e moonuga fen haaka mun dair moonuga algumen fenne mun dairuga tumbuli harakakon e tumbulige tere fen waddalun ei wajibe enemes maliki madhabige almerum vidalwani mi tumbuli vinawagen tumbulige tere ingili algon men baanagen tumbulige istashiige dashugawa hamuga fen jessun ei makruh kamege kunas denan foden mi bo tumbuli lifawa miyeko efada mihaage tumbulige dashugawa istashtoga istashiige dashugawa hamuga fen jessun ei maliki madhabga mulin makruh kame sabake be from vidalwani ei deenuga ekama behegotun asfawa nen harukashkame tima amille libigannaniye sabaki mi bo tumbulige veriya enage tumbuli istashiige dashugawa hamuga fen jessun ei egotuka ekamennu ema ena tumbuli vinumattaka ena ingili tumbulige tere luma fawga ekkala tumbulige istashiige dashugawa hamuga fen jessun ei beflun ariuga makruh kamen ennames beflun vidaluwe tumbuli harakako tumbulige istashtoga tere fen wadalun ei kommen ves kon jene kamike ema kurindenen foden ma bodu tafaatenne hama wara amu gotiga wara shakli tafaate menani atin algon waaka nimanu kurin amekan dannu echiki kurimes ishara kuronu foden moonu dawmuga hanbali madhhabga almen arihuga moonu dawunu kamabani madmadaya adi istinshaq was kurum fawga manaki huriya madhhabga almen arigas adikita huriya madhhabga almen ijma'uge kuriga kiitma Allah subhanahu wa ta'ala ge wahi basfuluga algon menge macce wudu qura'ir wajib karwa fa ebawe moonu dawm ima Allah subhanahu wa ta'ala mengoni faghsilu wujuhakum tidaminge moonta donashe ima moonu dawm ei wajibe enames moonu dawm ge terega madmada ya istinshaq manake angage eteriya nefat ge eter dawm ei moonu ge bayin hen wata nuun he mikamam almere mi khilaf danone jumhur vidaloni ei moonu ge bayin nuune enames madmada ya istinshaq ki wudu ge sunnat ge terega wudu ge mustahab kam ge terega himine kame enames ei fardin hen wata wajiben he manake moonu dawm ge fard ge tereya badagen da kam hijen wata nuun he mikamam hanbali madhhab ge fiqhwerina adi enu madhhab tawge almere mi khilaf dagnoni kamagas hanbali madhhab ge fiqhwerin ga arihuga angage etereki adi nefatuge etereki moonuge terega himne kame ebe from mi kiwanto mi midaloni em vidalwa sabake furtama angeya nefata muhunani moonuga bis miyaka khilaf bene masalenu ehima angage eteriya nefatuge etere beleveni ei moonuge bayge gotuga me ekamaki anakamake kirtma rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiben wardafa hadith fultoga ekleekfan abudus madmada korwa adi istinshaq korwa adege terem ekleekfan hadith fultoga denmi qawli bas fultoga vis mi madmada ya istinshaq nefata fil mashad anga fil ma barabada barol wafa boy egeterem bayr riwayatoga kirtma rasulullah sallallahu alaihi wasallam eba bay ashabe kelun eba vidalwe rodayan nunnakam ga wanama wage kitna rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayin ashabe kana deba irshad ge mana ga asfawe rode ifakam ga tiba nuwa nama madmula kurmuga adisnishaq kurmuga mubalagha kurashe manike nikam wargade nikam bodan ekam kurashe ema mikamunga beinge ekamuge muhimmukan ekamuga ahamiyat ema hanbali madhab ga almere dakdagan ma gotuga madmula ga adisnishaq ga ahamiyat ufuligen de wajiba hisaba manike moonu dawun egotuga spurihamen nuwane madmula istinshaq noko ad madmula ki kwato kurins denon fode madmula ki ange fendu mafauga anga terega efen haraka ka talwala fa efen waralu mutalgon men mikyago kodon nerga komex e anga terega haraka ko lanjene ange miya kam fen lafa efen waralu mo e anga dawni kinu amagata nefata fen damal jene istinshaq kuran jene kurma foga den quran istinthar ima nefata fen lafa den ama efen warala ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi wudu kurwa irga abudu seklefan mamada kurwa istinshaq kurwa adi mi nefata fellumuga merangal godaki kanatu nefata fellumafoga waatun hifafa efen mi ber kollum ema komegas mi fadain mikan kurmaki mi hamakanelge huriya almaras basudana mi sunnatekama mi onnakama den jumhur mi dalwani mi sunnateke hanbali madhhab almar mi dalwani ei madmuda istinshaq ei wajibike adi furtama misalaka uthman gefanu radiyallahu anhu eklek fanu rasulullah gefanu sallallahu alaihi wasallam ge wudu kura bisiful agamna debke virgos eklek fanu agamna mi dakone kinata thumma adkhala yaminahu famadmada wastanthar waga Uthman Gafanu ga hadith Uthman Gafanu agamna mi wudu kar vigad ke rugais eklek fanu mi
madmada korawafa adi nefata fel mi midnevi anga fella wafa anga donne mafoga nefata fellaf nefata donnevi ali gifanu algomena rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu korbe siful kiade versam egota kanda korbe abdullah ibn zaid ki ashabe kale ke lefanu musam egota kanda korbe mane ki madmada istinshaqa ki algomena mi wudu das kodevani mi muri abe famus mi wudu mi das kodevani e rasulullah gifanu wudu korbe going algomena mi dakone ima mi huriya ashabe kale mi algomena mi dakwa ergois madmada istinshaq ki algomena mi dakone ima mi madmada istinshaq e moon domge baikamga hanbali madhabga anmari mi dakwadanone enemes jumhur dakwadanone ei madmada istinshaq ei sunnatekamga ei fardan nun kamga maneki moonuge baikamga nuhimine kamga ebe kontangundo dalil nangone ebe dalil nangone dekamakon am furdam kamaki rifa'a radhiyallahu anhu riwakar wa hadith ga a'rabinge miyako ena namadu kurmuga namadu kurammi rangalu gotan namadu nukurayati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ene angawani alungos namadu kurashe tiba namadu nukure ehma ene gos anikasana namadu kurane den mikan takraru mun ene danwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ene danwani algona kan nenge algona uganna wade bashe ema rasulullah sallallahu alaihi wasallam ene mi arabiya uganna wade bani namadu kuram viga uganna wade biruga e namadu kurabiga uganna wade muge kuriga me furtama uganna wade bani wudu kurma rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith karwani tawadda kama amaraka allah furtama ade rasulullah sallallahu hadith karwani allah subhanahu wa ta'ala tiban amur kurabi fadain wudu kurashay ima mi wudu kuran amur rasul allah subhanahu wa ta'ala amur kurabi fadain wudu kurum allah subhanahu wa ta'ala amur kurabi gotaki suratul maida ka menani الله سبحانه وتعالى من أنجوني نماذج كرمات تبام من تدوجيا كنا هذا منوني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين مي الله سبحانه وتعالى أقولنا مي أنجوي كوي مانك فرتما مون دوم فوقا دين أقول من دي دلمتا كي دوم دين فوقا بلغا فنفوندن دفاتر دتمغنتا كي دوم كما كس ميتانغا مضمضا استنشاق دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عربيه وغنا ندبا يا عربيه كي اين نماذ قراءه كمنغس رسول الله وغنا دبني اما مي بيان قد دبن جه موضع بيان قد دبن جه مقام بيان قد دبن جه مقام غا بيان نقدبم गे माने की ए बयान नुकदबा दोकर विकंतन ए फर्द नूने उसूल फिक़ह का अनमर विदालवागतगा बयान कुरान कुम्मेहम बेनुन जेफा व हालतगा बयान नुकदबा दूकल लवाफिया ए अलगन में नटका दलीलें एकंता की ए वाजिब नूका ए बयान को दबन जे हालतगा वाजिब न एकम बयान को नुदबा एगत को बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूको शे नुलबाने एमा अरबी में मिहा मिलने नमाज कुरान का नेंगेती व नमाज कुरान का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस को दबी फुरतम wudu कुरान का मी अंगवाद बीरगा मी अंगवाद बु म्योती हमें कनी फर्क तो के मच्च एकनी हुट्टिफा एगुत को मुस्तहब कनत एक तरीका नुहि मनवा एमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मी हदीस फुलगा एकले फान मी अरबिया बयान को दबिस मदमदा इस्तिंशाक ई वाजिब कम गावानमा ई वर्ग गिना असहाब बेकरन एकन कुरान अमर कर वाफा अबे ورجنا أصحاب كلا أنقاف ونانا مكمجا مدن كنا نفذ مضمضة استنشاقه مبالغة كرمة بس لقيط ابن صبرة كأصحاب كلا كبس رسول الله فان أنقاف ونانا مستنشاق كرمة مبالغة كرمة معنى كي نكم بدن نكم كرمة رود هذا رود هي فني كم جا نوانا ما رود هي فا كم جا وانا مس مضمضة استنشاق كرن جهنا دالون منك مي باين علمرين أبي كان ألوافا मी नो तो बैंक अलमें कनाल हुआ कि नू करने के बैंक मी हूँ कुरा कमें रमज़ान में हो के खास को इरमेदुम फिलाफिया वुदू करार का असर वुदू करार मखदमात वुदू करार का मदमदा इस्तिंशाक दो कर लूँ मदमदा या इस्तिंशाक ये मुस्तहब का मैं हुरिया वक्त गावस एक मैं मी मनावनी हमें कने एक मुबालगा कर माँ बड़ा नेफत फिल्म का माँ बड़ा नेफत फिल्ला के माँ बड़ा एदमालूं अंगे फिल्म का माँ बड़ा एक मग मी हर कशूं ए हिसाब की ए फेनु के बैंक अलगन में हर्षी की तरह हिंगा दांडते हैं इन्होंने एक खो दोमा नेवता फेलुंग ए हम अबदुस उन ओकमे हेमा ए अबदुस मुस्तहब कमे रोदे हुन मिहावस अदि रोदे हुन मिहा एगे इरुमेदुम फिल्म फोगावस अदि इरोसुम गम कुरी कोल गवस मंदने इरसुमा हम विदिगिन उन कुरी गवत गवस ए हम मुस्तहब कमे एनमेस अलमेर विदालने ए वाजिब नोने सब के मी अरबी हदीस बल्लाफा देन अने दलील की इमाम शाफी शाफी मज़हब के इल्म में मिदाल हुआ मिगन वाने दलील की वुदू के सिफा
كيد ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قريهم رباكر بافا بيبي فلون عبد الله بن زيد عثمان بن عفان عبد الله بن عمرو بن العاص مبيبي فلون كيبين ربا فا ابوي مضمضايا استنشاق جواهك الناس مانك رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء كر بسيفل مبيبي فلون رباكر بيرغا مضمضايا استنشاق تفصيلا نغس اد مون دوم فشين مي وضوء تفصيل مبيبي فلون دبا فا ابوي ابي فلون مي دك بيرغا مبيبي فلون كيبين اسفوا بير روايه توغا كم بيبي فلون عبد الله بن زيد عثمان بن عفان عبد الله بن عمرو بن العاص بيبي فلون بير روايه توغا مضمضه يا استنشاق جواه كنين انب روايه توغا مضمضه يا استنشاق جواه كبين هيما مي اسفا نر روايه تكون انغني مي مضمضه يا استنشاق نلا وضوء صحواك انما يقولك بس مضمضه استنشاق اهميتكم كدبين ديكينو انما واجبكم نتيجن داكم بيفلون دكراغنوني دين اديس امام شافعي جنوا دليل امام شافعي بدالوني تمن كلا يكفانك يقولك انغداغن فكا نتي بس خلاف وا كمك مضمضه يا استنشاق دو كلا ميها باقي وضوء كرايرغا مضمضه مانكي كودون انغه فلا يانغا فين حركه كرم فوغا يقالوا من دكتور أنجي فنلا نيفة فنلو مكان دو كلا ميهكا وضوء كرما وضوء إعادة كرما إبس أصحاب بيكلك أمر كربي كما أصحاب بيكلك أمر كربي كما مين أصحاب بيكلك أمر كربا فنكما مي بنوي بنما إبس مية خلاف واكما تمكلا يكفانا كإنغدان نفكانته هذا وضوء كرا إرجع مضمضة يا استنشاق دو كرا ميها اينا علون وضوء اعاده كرن جهينه كما اصحاب بيكلك والتابعين بيكلك كبين اسفا نكما اصحاب بيكلك والتابعين بيكلك افد ميك ايغدك بس مفدين امر كربا فا نكما مي با اتفاق ابس ميك خلاف واكم تمكن يكفانك انغداغ نواف كانته اما مانكي اصحاب بيكلون جيلو والتابعين بيكلون جيلو ابس بيفلك نته مريواغين اسفان كانت ابس اصحاب بيكلك وتابعي بيكلك وضوء كرايرغا ميهك مضمضه نو استنشاق دوكلاغين اينيا وضوء الون اعاده كراشك مفدين امر كربا فايكمك مفدين امر كربا فايكمك ابس روايه اصحاب بيكلك بين وتابعي بيكلك بين اسفا كانت اما مفدين روايه نتي مبنوي بنما ابس ميهك ايديكل هدا فكاوس نتي نام شافعي مدانوني مي نتي مبنوي بنما ايديكل هدا خلاف ابس ميهك كما تمكن ليكفان دكورن نغنامه اما كميكس مضمضه يا استنشاق اي برم مهم كمان انما جمهور غريبا اي كي فرضنو حمل مذهب عن مرد كراينا وتغا اي مضمضه يا كرما استنشاق كرون هيمني مون دوم تريغا كميكس اي هم يقين بس اي برم مهم كمان وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.